Board mochung'ne yedhe mag nego kute pacho kaendi Pest Control Products Board ojuko containers moting'o kilo 23,700 mag yedhe ma ok opuodhi e kar kano sike midendo ni Boss Freight mantiere e kar chung' od bura ma Mvita Mombasa. Jatend board no kadho nam chumbi Stanley Ng'ang'a koni ne giyudo maling'ling nitiere mwandu mar yedhe ma ok opuodhi mane ogowe pacho ka kowuok e piny China. Mano kel gi jomibadhi chiwo siem ne jopiny mondo onyiew yedhe mag nego kute mana e dukni mopuodhi mag uso yedhe ma ok ng'iewo mago ma iuso e ginga paya nimar thoth gi gin mago ma ok opuodhi kendo nyalo kelo midhiero ne ngima dhano. Obila dhi nyime gi neno jogo ma itudo gi wach kelo yedhego e pacho ka, kuma moko donjo gi meli kama moko bende ikelo kokalo e kiewo mag pinje malibamba. Zilikuwa zinaonyesha kwamba hiyo dawa imetoka China na iliingia hapa Kenya mwezi uliopita, na dawa hiyo hasa kulingana na yale maelezo ambayo tumepata inatumika katika kupiga nyumba zetu dhidi ya mbu na mende, lakini hasa hatujui madhara yake wakati inapigwa kupambana na hawa wadudu mahali ambapo binadamu anaishi, kwa sababu hiyo dawa ni sumu. Na tungependa kuhimiza wananchi ama kueleza wananchi ya kwamba kutumia dawa ambayo haijathibitishwa na serikali ni hatari. Hao wamejaribu kuingilia hilo soko, ndio maana unakuta dawa nyingi ambazo zinaingia kinyume cha sheria ni hizo dawa za kupambana na wadudu. Utakuta kama kuna green leaf inatumika sana, kuna ile nyingine inaitwa family. Hata ukitembea huku kwa hawa wachuuzi wetu wa daladala ambao tunawaita hawkers, wamejaza hizo dawa, na wao pia iko mikakati kabambe tumeweka ya kutoa hizo dawa zote katika barabara zetu.